dukoresha izindi ntwaro tutari kirimbuzi, kuko kirimbuzi bazirashe na Israel ntiyasigara, n'abari Abarabu bose bahita babigenderamo. Pakistan nayo barashe igihugu cya Iran bakirasisha intwaro za kirimbuzi, Pakistan nayo byagiraho ingaruka, n'ibihugu bihana imipaka. Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu bo muri turabasuhuje, bo muri kumwe na Bruno nk'ibisanzwe, aho muherereye hose turabasuhuje, mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi, Afurika, Aziya, Amerika y'Epfo, turabasuhuje. Yego, tugiye kuganira ku kibazo cya Ukraine, tugiye kuganira ku kibazo cya Israel, Amerika n'igihugu cya Iran, ariko tugiye kwibanda cyane ku bihugu byo mu Barabu. Bisa nk'aho ari ku munsi usatira wa 14 turiho, wa 15, kuko yatangiye kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri, ukwezi gushize muri uyu mwaka turimo. Tubazira umunsi ku munsi rero, iyi ntambara imaze iminsi 15, uyu ni umunsi wa 15. Yego, tugiye kuganira ku bihugu by'Abarabu birira muri la zone cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo turavuga Arabia Saudite, turavuga Oman, turavuga Dubai, turavuga Israel, turavuga Kuwait. Ese turarebera hamwe no kuri ibi bihugu bifite peteroli biri muri iyi zone, bifite n'aho bihura n'iki kigobe cya Hormuz. Yego, tubaha ikaze. Tumaze iminsi twumva ngo intambara ya Amerika na Israel bagaba ibitero kuri Iran, ariko Iran nayo ikagaragaza ko ari ukuntu bakoraga intambara, ugasanga intambara bakora Amerika na Israel barakoresha amafaranga menshi mu ntambara kuruta iyo Iran ikoresha. Ugasanga wenda nk'urugero, Amerika irimo irakoresha nka misile ziraswa n'ubwirinzi bita Patriot, misile ihagaze miliyoni 4 z'idolari, ubwishyira mu manyarwanda ni hafi miliyari zikaba hafi 6 mu manyarwanda, gusa amafaranga makeya kurekura misile imwe igiye kurasa drone. Ariko wareba ukabona nka drone igiye kuraswa n'iyo misile, ugasanga ni igihombo gikomeye, bishobora gutuma mu ntambara hagomba kubamo ikinyuranyo cyane cy'amafaranga arimo akoreshwa. Ubundi drone ugasanga nka drone, kuko buri Iran, tugarutse kuri Iran, ni igihugu gisa nkaho cyateje imbere cyane imbaraga za drone kuko cyateza imbere indege, kandi mu isi ya none buri ikintu cyitwa indege ni ikintu gihenze, ko gikenera ibikomoka kuri peteroli, ubwo ni benzine, ariko drone yo ushobora kuyicaginga, noneho bakaba wanayiha n'igiturika cyohereza kuri target runaka, ku buryo byose bamwe bihwanye n'ibihumbi 20, cyangwa se hagati ya 20 n'amadolari 50, amadolari 20 kugeza ku madolari 50, iyo drone baba bohereje itwaye n'ibiturika. Warebye iyo misile cyangwa se ubwo bwirinzi bugiye iyo launcher igiye kurasa iyo misile, ugasanga nayo ubwo ni ikamyo, nayo ubwayo ishobora guheka ibyo biturika, ukongeraho nuko nayo igiye gukonsoma mazutu. Ureba wenda bashobora misile bakavuga ngo ihagaze miliyoni 4, ariko buriya hari icyo mwirengagiza, kuko ira launcher yirasa nayo ubwayo ikenera mazutu, ko mazutu iba yanyoye ntiba yabazwa, kuko baba babaze misile iraswa, nta nubwo abana bazi n'abantu baba bayigaragiye, kuko buriya bwirinzi ubwabwo bisaba ko baba bufite abatekinisiye cyangwa se abasirikare ku ruhande ubwabwo baba babugaragiye, kugira ngo isaha n'isa mu gihe bwagiye ikibazo gitunguranye babe baburepara, ubonye gusubira ku murongo. Si n'ibyo gusa, buriya bwirinzi bukunze no kugira ikibazo kiba ngombwa ko abatekinisiye bari hafi aho bashobora kuactivatinga ubundi bwirinzi mu gihe ubwo bibaye ngombwa ko bugiye gusanwa, kugira ngo bubashe kunganira ubwo mu gihe bwaba bugize ikibazo. Kandi
ikindi cya kabiri buriya bwirinzi impamvu bukenera n'abatekinisiye benshi ko birashoboka ko ushobora kubwohereza misile ko buriya waba ubitse misile zirenga 16 nizo misile nyinshi ubasha kubika cyane cyane nk'iya Patriot biba bivuze ngo isaha n'isaha uburashe cyangwa se utagetinze ahantu buri urebye buriya bwirinzi ubwabwo ukuntu bwubakitse kuri izo misile 16 ifite ubushobozi bwo kuba wayizirodingamo kuba yabasha kuzirasa kuko ntabwo irenza misile 16 kongeraho yuko buriya bwirinzi bwa Patriot iyo ubwohereje misile zirenze 16 ubwabwo buracanganyikirwa cyangwa se kuri target ugomba kurasaho bisa nkaho buba stuck ku buryo nta kintu na kimwe wabasha kurasa bitewe nuko uburyo bwakozwemo bwagenewe kurasa misile 16 misile 16 bivuze ngo ukoze ikosa kohereza misile nyinshi cyane icyo gihe buba stuck none na target ugomba kurasa bugacanganyikirwa ku buryo nta nimwe bunarasa kuko urareba ukareba muri ukaba radari amakuru itanze ikabona itanze amakuru menshi ukabura aho buri buhere burasa kubera iki bwa bwirinzi bubonye target nyinshi ubura nimwe bwarasa kubera ko bwamujye ko bwakwita bukora error bukahita buba stuck. Iyo niyo default yagaragaye kuri bwa bwirinzi bwa Patriot kuba babashije gukurikira amavideo nakayashyizemo ariko ntabwo babyemewe bisa nkaho YouTube yaduhana kuko twemerewe aya mashusho kuyashyiraho kugaragaza intege nke z'uruhande runaka wenda tugarutse nko ku kindi wenda nshaka ko tuganiraho tumaze iminsi tubona Iran yibasira ibihugu by'Abarabu byinshi cyane cyane yibasiye Dubai umujyi wa Dubai United States Emirates leta y'Abarabu isa nkaho yibasiwe cyane cyane nk'uriya mujyi wa Dubai wararashwe cyane barasa amahoteli barasa ibice byinshi bitandukanye muri uriya mujyi bisa nkaho byanasenyutse cyane cyane abantu bariyo bajya banyereza utuvideo ariko kiba kizira kuba natwe natubanyurizamo ababishaka ngo bazanyandikira muri comment nza create WhatsApp cyangwa se Telegram group ku buryo najya mbasharinga utuvideo nk'utwo ariko ubu kanya ntabwo babyemewe kuba nabasharinga kuri YouTube ko ni ikosa rikomeye twahanirwa. Bya bihugu by'Abarabu bisa nkaho byakubititse cyane kuko buriya cya gihugu cyangwa se iriya leta y'Abarabu bisa nkaho ifite ubukungu buteye imbere cyane cyane ku kijyanye na peteroli, ubwubatsi, ubukerarugendo, ubucuruzi. Urabizi Emirates isa nkaho ikomeye cyane mu bintu bijyanye n'ibyo. Muri iyi minsi rero asa nkaho Iran yibanze cyane cyane ku bikorwa by'ubucuruzi byabo kugira ngo ibanetralize kugira ngo ibasubize inyuma mu bukungu kugira ngo kuba babizi ko Iran ikiri barasira hanini nta kindi bapfa barapfa yuko Amerika afite ibirindiro bishobora guhaguruka biza byataka igihugu cya Iran. Kandi murabyibuka neza ntize gukora ikiganiro ko Iran yigize kwiyama biriya bihugu aravuga ati abo banyamerika bakomeza gucumbikira murimo muradukururira intambara y'ahazaza ko murabizi ko Amerika hariya ifite Israel nahita ko ari nk'umwana wayo ugomba gukurikirana gahunda ibera mu burasirazuba bwo hagati igenzura ibihugu by'Abarabu cyane cyane nibyo yibandaho cyane isa nkaho yaragijwe uburasirazuba bwo hagati kugira ngo ikurikirane ibibazo byaho kugira ngo imenya ko yahaneka ikagiha amakuru Amerika kugira ngo ibyo bamenya iterambere ryabo aho rigeze bamenya aho icyo Amerika igomba gukora. Tugarutse cya gihugu cya United States of Emirates nanone impamvu imiraswa cyane mwibuke ko kandi hagaragaye ko n'uburyo barasa ntabwo bahusha kuri target ibitero byabo barapresiza bakarasa ahantu neza hatabayemo kwibeshya. Buriya Ubushinwa navuga ko nabwo bushobora kuba bufitemo ukuboko nubwo bitewe ngo bivugwe ariko nibaza ko
Iran nta satellite ifite mu kirere ku buryo ishobora kuyobora misile ikayigeza kuri target runaka kuva ku birometero birenga 2,000 kuzamura ikaba yatagetinga ikaharasa. Tugarutse ku gihugu cy'Ubushinwa, murabizi ko igihugu ubwacyo gisa nkaho nicyo gihanganye na Amerika kubera ikirwa cya Taiwan. Ahanini ni uburyo bwo kuneutraliza Amerika bakayica intege muri Iran ku buryo na Taiwan izareba ikabona ko nabwo kuba iri inyuma Amerika ishyigikiye ko nta kintu yayifasha gifatika, kuko ibi byose bizagaragarira muri zone ya Iran irimo irahanganiramo na Amerika, ko Amerika ihamara kuhatakariza ikuzo bahita babona ko cya kirwa cya Taiwan ko nta murinzi gifite, kuko byagaragaye ko hagiye hagaragara ubwirinzi bwa misile cyane cyane nka Patriot niyo bita Stade n'indi misile n'ubwirinzi bw'ikirere nabwo bushobora guhangana n'amamisile mu birere bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Byagaragaye ko hari n'amacommand center yagiye asenywa muri Arabia Saudite, muri Qatar, kugera n'aho Amerika ifata icyemezo ikajya kwaka ubufasha muri Korea y'Amajyepfo kugira ngo babahe command center yabo, kuko barashe command center bayirasira muri Kuwait, barasa iyo muri Arabia Saudite, barasa n'iyo muri Qatar, kuko habaga nko muri Kuwait habagayo ihagaze miliyoni zirenga 30 z'idolari, ubwishyu mu manyarwanda ni hafi ni miliyoni 300 z'idolari. Ubwishyu mu manyarwanda ushobora gusanga ni hafi miliyari hafi 45. Rero urumva ni miliyari menshi, ni igihombo Amerika isigira, kandi ziriya komande bubaka ubwazo zisa nkaho ni komande ziba ziri connecte cyane na radari, ziba zubakanye na radari ku buryo bashobora kureba ahantu hagari cyane bakahagenzura ku buryo bworoshye. Iki gihe urumva mu buryo bwo kuraswa hashazamo icyuho, birangwa ko bifashisha ayo muri Korea y'Amajyepfo kugira ngo urugamba rukomeze. Ni ikikwereka ko Amerika nayo ishobora kuba ifite command center zihenze ku kigero cya miliyoni 300, n'uburyo bwo kuzubaka bushobora kuba ari ibintu bisa nk'ibitayorohera. Nibyo byanditse bigaragaza intege nkeya, kuko no mu minsi ishize hari ukuntu Amerika yazanye drone ya miliyoni 30 z'idolari. Icyabatunguye ni uko zaje kuraswa na drone z'ibihumbi 20 by'idolari. Ibyo ntabwo babashije kubibagezaho kubera ko ari imyitegura neza ibiganiro, ndebe hirya no hino, ndebe amakuru uko ahagaze, ngire umwanya nyuzemo video bane no ku bindi bitangazamakuru mpuzamahanga ndebe uko bimeze, kuko buriya n'amavideo, hari amavideo y'ama AI nayo ariho hanze aha ku buryo nayo utayizera. Niyo mpamvu biba bisaba ko ibyo byose bigaragazamo icyuho cy'uko Amerika nayo ishobora kuba uburyo yateguye urugamba bisa nk'aho ari ibintu itari yateguye neza, kuko ishobora kuba yaraje kuri pressure y'igihugu cya Israel, ariko atari ibintu bateguye. Kuko buri intambara nayo ni ibintu bisaba kwitegurira ingengo y'imari, kuko iyo winjiye utiteguye mu buryo bw'ingengo y'imari hari igihe ishobora kuhasebera. Iran isa nkaho yagiye itungura Amerika n'ibihugu byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati, yewe no ku rwego mpuzamahanga. Byagaragaye ko Amerika hari ahantu ihatinze mu ntambara, nk'uko Iran ivuga ngo bafite ubushobozi bwo kurwana amezi arenga 6, ariko ibyo bintu byonyine iyo umuntu avuze ngo amezi 6 biba bisobanuye ko ahubwo yanayarenza, ko mu ntambara buriya amakuru yose ntabwo atangwa, ahubwo ikintu kibaho habaho guha amakuru makeya kugira ngo babasuzume igihugu bahangana, barebe ubushobozi gifite cyangwa se uburyo bwo kuresista. Kandi kikwereka cyo ko iyi ntambara leta zimwe za Amerika itapfa kuyikura imbere, cyambere cyo ishyigikiwe n'igihugu cyitwa Ubushinwa n'Uburusiya. Byonyine gushyigikirwa n'Abashinwa byonyine birahagije, kuko ikindi cya mbere gituma iriya ntambara itatsindwa na Iran ni uko Abashinwa babari inyuma kandi bafite intwaro nziza zigezweho.
buriya umuntu urwanira ku butaka n'umuntu urwana mu mazi ni abantu babiri batandukanye, no mu mbaraga baba batandukanye. Ushobora kurwanira mu mazi ariko target ukajya upresiza ahantu ukaharasa nibyo, ariko ntuba uzi ngo munsi y'ubutaka hari iki. Ariko uri mu mazi baba bakugenzura, baba bafite satelite zikureba aho uherereye, yaba iri mu ndiba y'inyanja baba babibona, yewe no kugeza no kuri target z'amato yose baba bamaze kuzishyira ku murongo, ku buryo ikosa rito wakora bahita bakurasa, kuko ntibazi ngo Iran ifite iki, ariko Amerika icyo ifite mu nyanja bo bakibona ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu wenda tugarutse nko kuri iyi ntambara, ariko turasoza aho gato, iyi ntambara ubwayo ukuntu izarangira nabi, Amerika iyitindamo ishobora kuzarangira nabi. Kandi ikindi cya kabiri wenda ndimo ndasoza, ni uko iki gihugu cya Iran ubwacyo uko cyasenyutse, naho intambara yahagarara, bikaba ngombwa ko Iran yongera igafata icyemezo cy'uko igiye gusana igihugu cyabo. Mu bintu mbere yo gusana igihugu babanza kubaka igisirikare, kandi bagakora na za ntwaro za kirimbuzi, nubwo Amerika isaba ko Iran yahagarika gukora nuclear, kuko nuclear ikorwamo ibintu byinshi, ikorwamo amashanyarazi, ikoramo iki. Ziriya nuclear bababuza, bababwiye ko barimo barakora mu mashanyarazi, ntawagaragaje ko imisiri irimo irakorwa. Biba byo kuvuga ngo barayunguruye barenga ku kigero cya 60%, hari impamvu. Ibya Amerika rero ntiyakaba ibyivangamo, kuko kubera ko na Israel itunze intwaro za kirimbuzi. Ikindi cya kabiri, Iran nayo ubwayo ifite intego yayo, ifite gushaka kubaka igihugu cyayo mu buryo bwayo, kuko igihugu gifite miliyoni 100 z'abaturage, aba ari miliyoni nyinshi, haba hakenewe n'uburyo bwo kurinda izo miliyoni zingana gutyo. Bivuze ngo ikintu kizaba hano Amerika nawe ihagarika intambara, Iran izihutira gukora za ntwaro za kirimbuzi, ko izabona ko aribwo zikenewe mbere yo kuzamura ubundi bukungu. Nimara kubaka izo ntwaro za kirimbuzi, icyo gihe Amerika nibwo izahita itasa nk'itakaje ikuzo, kuko icyo yarwanyaga kizaba kibonye ishingiro cyo gukorwa. Bo bazaza bakabavuga ko nabo bashaka ubwirinzi, yuko Amerika yabasenye, bagomba kuzashaka ukuntu birinda kugira ngo igihugu cyacu kitazongera gusenyuka ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu hano Amerika isa nk'aho yakoze amakosa, ko ntabwo yari ikwiye kwataka Iran, ahubwo bari kuyifatira ibihano mu bundi buryo, nk'uko bayifatiraga ibindi bihano. Ariko byonyine gutinyuka kuyirasa, ukanayirasa udafite ibimenyetso bigaragaza ko iki gihugu ugiye kurasa hari icyo kirasira, kuko kugeza ubu ntabwo wamenya ngo, sinzi ko Amerika nayo uyibwiye ngo usobanure impamvu yarashe iki gihugu cya Iran yaguha ubusobanuro. Ahubwo yikururiye abanzi benshi muri kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati, yaba mu Barabu, Arabia Saudite basanzwe bakorana, unayisanga igiye kuzatakaza umukiriya wayo. Murabizi ko Arabia Saudite yacuruzaga peteroli nyinshi, ikayicuruza amadolari. Arabia Saudite irafata icyemezo bivemo, ibone ko Amerika irimo irabakururira ibyago kurusha uko yabakururira ibyiza. Icyo gihe n'idolari ishobora kurifatira ibihano. Urabizi ko ubundi Iran isa nk'aho yari yaretse idolari. Arabia Saudite ishobora gusubira muri ibyo bihugu. Igihugu cya Qatar gishobora gutandukana mu mikoranire na Amerika, naho bakomezanya imikoranire, bagafata icyemezo akavuga ati kuri ibirindiro byacu. Murabizi ko niza kubasobanurira ko igihugu cya Qatar nicyo gihugu cya mbere burasirazuba bwo hagati gifite ibirindiro by'abanyamerika binini cyane kuruta ibindi. Bashobora kuvuga ati nkatwe nka Qatar, ndabona mwaradukurura intambara, mukuremo ibirindiro byanyu kugira ngo Iran itazongera kuturasa, kuko murabona ko mwayihemukiye, itazongera ikatwitura umujinya kubera ko ibirindiro bikiri mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo byatuma Amerika yatakaza imbaraga. Ikindi cya kabiri, murabizi Dubai inzu zabo zarasenywe, arizo bafite amazu meza, bafite ibikorwa remezo byiza bikurura abantu. Murabizi ko Dubai yari ubutayu, kubakwa neza, kikaba ari agace abakerarugendo bishimira cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Ni ahantu hakunzwe cyane, kugeza ubu navuga ko Dubai ari cyo gice ku isi gikurura abantu benshi, kandi gifite ubwiza nyaburanga. Amerika ishobora kuhatakariza imbaraga nyinshi cyane, kuko bizatuma
gutakariza ibihugu byinshi nka Kuwait. Murabizi Kuwait iri mu marembo neza ni agahugu kegeranye neza na Iran, biri muri muhora umwe neza wa Hormuz. Kandi murabizi ko cya gihugu cya Kuwait kigira peteroli nyinshi, bishobora no gutuma Amerika inatakariza imbaraga mu gihugu cya Iraq, kuko murabizi ko muri Iraq yari hafite ambasade isa nk'ihakoreraga mu buryo buri direct. Bishobora kuhatakariza izindi mbaraga za Syria, kubera igihugu cya Syria nacyo ni igihugu ubwacyo Israel yari imaze kwigarurira. Bishobora kuzarangira nabyo ihatakarije izindi mbaraga, bigatuma Uburusiya kuba bwaratwaye uriya mu perezida Bashar al-Assad asa nkaho ari nko kwibikira imbaraga zizatuma Syria bongera kwigarura mu buryo Amerika azaba imaze kwica intege hariya. Niyo mpamvu hariya Amerika itikuye mu ntambara vuba na bwangu, ishobora kuzashiduka nayo ihatakarije ubukungu. Yamara kuhatakariza ubukungu igatakaza n'igihugu bita Taiwan, cyangwa se cya kirwa bita Taiwan, kuko Taiwan ni igihugu gishobora gufatwa isaha n'isaha mu gihe Amerika yatinda mu ntambara hariya. Ishobora gutinda mu ntambara ikatakariza ubukungu bwinshi. Murabizi ko ifite n'intambara irimo irarwana muri Ukraine. Ayo yose Amerika niwe muterankunga w'izo ntambara zose. Impamya ko Amerika yakomeza kugira imbaraga zo kurwana mu mpande zose icyarimwe. Murabizi Ukraine ni igihugu kinini, Iran ni igihugu kinini. Iran ubwayo ikubye Ukraine inshuro 3 mu buso. Simpamya ko Amerika yarwana niba intambara yarananiranye muri Ukraine ikaba imaze imyaka 4. Sinibaza ko mu gihugu Ukraine mu gihe Iran ikubye inshuro 3 Ukraine, simpamya ko yinjiye mu ntambara yeruye Amerika yarwana igihe kirekire, kuko niba 1/3 cyarayinaniye cyo muri Ukraine, ntabwo yashobora igihugu cya Iran ku buryo bworoshye, kuko Iran ni igihugu kinini. Kuko buriya Ukraine ifite ubuso bwa 500 n'imisago kilometero kare ubuso bwayo. Ni nacyo igihugu buriya havuyemo ubuso n'igihugu kinini mu Burayi. Nimwambwira rero ko igihugu cya cya Iran gifite hafi miliyoni 2 z'ubuso, ngo mbwire ngo Amerika ngo yacyataka ku buryo bworoshye ikaba yagitsinda. Kandi mwibuke ko buriya igihugu cya Ukraine nubwo binjira mu ntambara isa nkaho cyari igihugu gisa nkaho cyubakiye ku bushobozi bw'Uburusiya hanini. Ibindi byose byaje ari support. Murabizi ko bakoreshaga amamigi yagiye akorwa mu gihe cy'Abasoviyeti ashize, byaje kurangira batari gukoresha intwaro z'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Simpamya ko Amerika rero yakinjira mu ntambara ebyiri, tutirengagije ko hari n'intambara ifite mu gihugu cya Venezuela nayo isa nk'ahatakarije ibaba. Kandi murabizi ko nyuma ya Iran bagaragaje ko Cuba nayo ari cyo gihugu gikurikiyeho nyuma ya Iran. Simpamya rero ko Amerika yatatangiza imbaraga zingana gutyo abaturage ngo babihanganire. Kandi murabizi ko bari abaperezida bayobora imyaka 4 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Simpamya ko Perezida Donald Trump yayobora indi manda ya kabiri mu gihe ari mu ntambara gutyo, kuko ayo bindi nako ntibyanakunda, kuko buri Abanyamerika babona ko bari mu bihombo byinshi. Kuko niba ushobora kuba wafata igihugu ukagishyira ikindi gihugu mu ntambara, kandi mu by'ukuri Amerika ubu ntabwo irimo irinjiza peteroli, irimo irakoresha ni iyayo, irimo iratakaza imbaraga ahantu itazabasha kuzigaruza, kuko wenda batekereza ko Iran izahinduka nk'igihugu cya Iraq, kuko buri Iraq ni agahugu gatoya. Murebe igihe bakarwaniyemo guhera muri 2003 kugeza hafi kugeza n'ubu Abanyamerika baracyari mu gihugu cya Iraq. Iyo ni imyaka 23, kandi ni agahugu gatoya. Ngaho ibaze noneho Iran mu gihe wajya kurwanirayo. Kandi mwibuke ko buri Iraq ni igihugu gitoya, Iran igikubye 3 nayo mu buso. Amerika rero ntabwo mpamya ko izarwana ngo irwane igihe kirekire ku buryo cyarambirana Abanyamerika bakihangana.
kandi mwibuke ko si na Amerika gusa Amerika na Israel ntabwo byahangana n'igihugu cya Iran ngo byorohere, ko ifite Hezbollah iba muri Liban. Murabizi ko no muri Palestine Israel yaharwanye igihe kirekire, intambara yayo imaze imyaka 2 nayo ntirarangira, noneho banarwaniraga kuri specificity ntoya cyane, aka gace gato cyane, atari ukuvuga ngo ni barwana muri Gaza gusa, kugeza n'ubu ikaba yaranze kurangira. Mwibuke ko hari muri Hezbollah yo muri Liban nayo ifite imbaraga zikomeye cyane, ni igisirikare nacyo gihagazeho kinyeshyamba, navuga ko twakwita ko ari inyeshyamba, ibihugu byo ntabwo bigira ishyamba, ahubwo ni umutwe witwaje igisirikare nawo ukomeye cyane, nawe ufite imbaraga kunarenza igihugu cya Liban. Mwibuke ko muri igihugu cyitwa Yemen gifite nawo umutwe bita Abahutis, ni umutwe ufite imbaraga cyane, ubu nawe ntabwo uratangira kugira ikintu ugaragaza mu ntambara. Ibaza n'ubu ntibinjira mu ntambara yeru yirenze hariya. Abahutis biteguye ko nabo bazahita binjira mu ntambara, bagatangira guhangana n'amato y'Abanyamerika. Abashinwa nabo bari aho, ntiberura ngo bavuge, ariko nubwo batavuga ariko barakora. Byo ni uko bakoresha satelite, kuba babaha support yonyine na satelite, bakabasha kurasa kuri target runaka. Ibyo byonyine niyo ni support ikomeye cyane, ku buryo utapfa guhangana n'igihugu. Mwibuke ko leta zunze ubumwe za Amerika buriya mu mirwanire yabo, impamvu yagendaga isa nkaho yiganza ku bihugu, nuko iki gihugu bakirasaga kitabasubiza. Mwibuke ko igihe barasaga Iraq ntiyabasubizaga, ahubwo barahungaga. Igihe barasaga ibihugu bitandukanye habagaho guhunga. Igihe barasa Libya y'ejo bundi na Syria, igihe bayirasaga ntabwo babasubizaga, ariko Iran urayirasa nayo igasubiza. Rero ngo Amerika kwikura imbere muri iyo ntambara kereka ikoresheje intwaro za kirimbuzi, nakoze igakoresha intwaro za kirimbuzi nayo bayirezerasa, kuko mu mategeko y'intwaro za kirimbuzi kirazira gukoresha ikirimbuzi. Iyo irashe ku gihugu kidafite intwaro za kirimbuzi, bifite intwaro za kirimbuzi bitegetswe kurasa nabyo, ko ni amategeko yazwi yasinywe. Amerika rero niyo mpamvu abantu benshi bibaje n'intambara ya Ukraine, impamvu Uburusiya butakoresha intwaro za kirimbuzi. Ntabwo za ntwaro zemewe, iyo zikoreshejwe ubutandukiye ku mahame y'intwaro za kirimbuzi. Iki gihe rero niyo mpamvu hatakora ikosa ngo Amerika ngo yibasire cyangwa se yatake Iran ikoresha intwaro za kirimbuzi. Yemewe gukoresha izi ntwaro gusa atari kirimbuzi, ko kirimbuzi bazirashe na Israel ntiyasigara, n'abari Abarabu bose bahita babigenderamo. Pakistan nayo barashe igihugu cya Iran bakirasira intwaro za kirimbuzi. Pakistan nayo byagira ingaruka, n'ibihugu bihana imipaka, ko ni igihugu kiri mu burasirazuba, Pakistan ni igihugu kiri mu burasirazuba bwa Iran. Bivuze ngo isaha n'isaha bakoze ikosa bakarasa Iran intwaro za kirimbuzi, byakafekita Ubuhinde, bikafekita n'igihugu cya Pakistan. Kandi bivuze ko Pakistan n'Ubuhinde bafite intwaro za kirimbuzi, bivuze ngo izo radiation zagira ingaruka ku bene igihugu babo. Bivuze ngo n'ibyo bihugu bifite intwaro za kirimbuzi nabyo byakihutira kuzirasa, kuko nabo basa nk'ababa babarashe intwaro za kirimbuzi. Nubwo baba bazirasiye muri Iran, ariko zagira ingaruka no ku bihugu bituranye. Yego, reka turekere aho, naho ubutaha. Wowe utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe. Ibiganiro nakagaruka, naho ubutaha.